mwidukulu wa Mguwa omwana wa Musugwa, mwidukulu wa Musumampya abagalamirire eikumbya muluka. Ndi Mwise Kabambwe nevuma Kaduyu ate nga omuzira omutono mperere ntyo nva mu isaza lya Lata Tabingwa. Aba ninze isawa ku ngano y'ebika bya Busoga ng'ate era kasera kano nkali minisita ow'obuwangwa eby'eira n'ensonga z'ebika mu Bwakyabuzinga bwa Busoga. Baba okyo wasima era wagana mbe ssentebe ow'olukiiko olutegesi nga tutegeka era nga twetegekera tujaguze nga bwe giweze emyaka 10 nga ye ekizegese ekitalibwa nsolo niwe isa ife Kyabazinga alamula Olusoga. Olunaku luno lukulu era n'ensonga lwaki abantu bano bulabona bali gano. Aye nenda mpulire emizire egy'omuwangukwa egya Baba n'okwekubira kwimwe beene mu ngalo olw'okuba tuli gano olwaleero. Baba olunaku lwa buwangwa. Aye obuwangwa bwaife lwe tuba mu lunaku luno twidukira eyo yetuviire era mu kumana okunene ino nga bwe tujaguza twamana ge tuli ate era twayongera okwezuula n'okumana ge twenda tuje ng'Obusoga n'obuwangwa. Aye ate era n'emikisa n'ekirala ekyo olunaku luno lwongera okutulaga ebyo bye tuli nibyo twenumirizaamu ife ng'Abasoga era mu bye twenumirizaamu byayongera otuta ne mu kumana okwawula kwife n'abandi n'ababenda otufaanaku bwebyo ebisa nga tulingirira ensi eno yona yona. Beera no tuli Basoga. Aye era Baba nanka ali kujagala olw'okubanga obuwangwa bwaife nibyo bye twenumirizaamu nibyo tuwulira nti nibyo tukuuma tusigale nga tukabikola. N'ensonga lwaki n'olwaleero gano we tuli wetoloire buwangwa bwaife nakumana mu nnambala engeri ye tuyigyemu n'empisa ye tuli kwebisaamu olwaleero. Obaire oyingira wano Baba oyanirizibwa Abasoga n'emikwano gy'Abasoga n'abantu abandi ab'ensi. Aye era bwingire butereevu oyanirizibwa era waakuba engoma mwene mwalimu akabonero akantusifu akalaga nti ye Baba niye Kyabazinga wa Busoga era atakuba mu ngalo aba adreseeyo. Era otyo bw'omaze ige omaze wakuba ku ngoma yo ere naizungwe ekubibwa abayisemuwaya ekoba nti isuukayo ye Baba mu lutabaalo isuukayo era kituufu isuukayo. Ebigambo byaife n'obubaka mu buwangwa tubibisa mu bivuga n'ebyo. Aye era eri engoma etakubibwa esigaire teri awo nga nsanufu erindiriire aye tekubibwa. Engoma eyo ni dindiridu. Baba engoma eyo emanibwa nti ekubwa eyo nga iwobise ni mama. Aye olw'okuba tukaali kubona mama era teidaakuwa paka ti mama omaze kuba ngaidye woli.
aye gana batayidye era idasika tesanwike ino aye nga tekubibwa mpelano eri engoma ndaleeti etweyimirira mu kaseera kano ketulimu Kanyoko era engoma eyo eri kuba buti tusigala nga tulingirira olunaku luno agati mukulu lingirira iwe otyo bwe wasiima isaife Kyabazinga kidda kuidukirwa nti ebitongole okuva mu mawanga amagaite nga ne Uganda mweri bityo byagana byakusaba obe omusaale mukubona nti gabaawo okutangira abaana abagala abakaali kwetuuka okufuna okubanga batoola enda era mu nzerira engalo eyo bakusaba obenga oba omusaale mukubona nti abo abakaali kutuusa myaka gijja mu bufumbo bona batangirwa aye era ne mu mbeera n'endala eyo gavumenti ya Uganda ng'ebita minisitule y'ebyobulamu baba bakulonda okuba national champion mu kubona nti gabaawo okulwanisa omusuuda ogw'ensiri mu mbeera n'endala eyo kyoyige bwe wasiimye wakuba oti nga tujaguza olunaku luno lwaleero n'okumanya obuwangwa bwaife omulamu agube nti Busoga eziramu musuuda gwa nsiri ku lw'emigigi egenairaku oba egiriida ogwo omulamwa ataguwulire n'akaali kukubira omulamu ogwo omugalo baba gwe yasiima wakati mu kusiima ye wasalawo nti omulamu ogwo kagube gutyo nga n'obukozi obwo n'obuvunaanyizibwa obutoolera balala nakutandikira ka gano bene ebusoga mbeerano nga tuli wakati mu mulamu ogwo obusoga buno tutitwe bwe tubukunze era bwaida mu bungi aye kakati ng'abantu bano boona okuba nti baidye titubaire twenka baba Kyabazinga tubaine olukiiko lwo lwatuma okola nalwo emirimu era nsaba ab'olukiiko organizing committee musembere kwano mangu ate era akati mu kutambuza n'okola emirimu gino tubaire ni banaife banamawulire ebitongole bya byona radio TV n'ebindi nga bigwa mu lubeeyo y'abanamawulire batukoze bulungi babairewo niife basobola obanga bakoze omulimu omulungi abantu bangi abafiire olunaku luno olulungi aye nenda akubera baba ti obusoga bwe obuliwo agezezaako okuboneka nti bandula abantu abali wano tidda kujja mu maiso kubandula aye nenda aka nti amayiga agakola obwa Kyabazinga omuli balata baife abalangira ab'ensikirano omuli kabineti ya Busoga omuli balata baife abakulu b'ebika olukiiko lwa Busoga boona baliwo limu olukiiko lw'abayiga olukiiko lw'abavubuka kino nenda mu kigeme era tukitwale nti iteeka ndoga ati musitwikeku baba niwe isaabirye ekigambo isaabirye tiiriina kitiibwa aye abantu bajja bagema eriina eryo lye baida ati iriina ate nga kitiibwa
balituuma buli avaayo ati niga Isabirye n'obutamanya ku Luisi eri naabirye kitiibwa nga tubita mu bakulu b'ebika abo taida kubangayo omuntu wundi ayetebwa Isabirye oba Naabirye oba Waiswa oba Tenwa ng'ekitiibwa ekyo tikikye atakitegeire n'atakubye mu ngalo. Mutyo imwe abakulu b'ebika muweerera ata ife ku nsonga eyo. Tiibwa Richard Mafumo olw'okubako bw'otwaire ate tyamanise ku kisiki tamana yaira aye olw'okubanga twide twakyamaniwe baba tufunye omukisa ow'ekitiibwa Mafumo yatulungamya ku byeira muna kangaluka webale.